Derfyd sydyn Leslie nôl yn dod iddo fo gan Evans. Groesiad y mewn tuag at Corea. Arbennig allan gan George. Nôl i mewn. Am y gyfle i Venables! Mae Chris Venables di rhwydo ei chweched gol o'r tymor. Lozana Mendes arbeniad yn ôl. A pw arall ond Chris Venables yn plannu'r bêl. Heibio i Michael Lewis. Bala 1, y bari dim. Dafliad mewn i Smith. Ond dim ag ar o'r bêl. Grwysiad ddifn i mewn tuag at Venables ar y post un pella. Y camyn uwch na Chris Hugh. A gyda 9 munud ar 20 ar y cloc. Aili Venables. Seithfed o'r tymor. A'r bala yn dyblu mantais. Gwaith creadigol gan Sean Smith. Ydy Venables yn mythio fanna. Venables. Leslie rwan bas allan i Will Evans ti mewn, mae Smith ar ras, ond Dave Cottelton o sydd i Smith. Venables! Ar y post un petha, unwaith eto, hat-trick i'r ymosodwr. Trydydd i'r bala o'r noson. Smith a Venables yn cyfuno unwaith eto. Y hat-trick gyntaf o'r tymor i Venables. Wythfed iddo fo rwan y tymor yma. Da gan Leslie. Ymlaen chwilio am rediad Corea tu cefn i Hugh, mae'r gol o'r Lewis allan. Syth i Venables, os y gyfle bedwaredd i Venables, mae Hugh yn achub y golwr. Dim digon ychdwr ar yr ergyd na gan Venables. Steve Leslie, a dim mynd tuag at y bechgyn ar y postyn pella. Dyna mynd i hun, Leslie ar gicrydd, mynd i hun, mae o! Ar arbediad dod gan Lewis. Yn i'r cae tuag at Jarvis, Spittle arbeniad. Corea yn cael ei faglu na, mae'r dyfarnwr. Cottrell, Gordon. Cottrell ar ei droed chwith, Cottrell. Yn taro'r postyn na, ddim yn teipio'r postyn pella. Ergyd wych, ond mi wiro o ddi ar un o'r amddiffynwyr yn ôl Hugh Jones y dyfarnwr. A mi oedd Ramsey di gero. Gyda Will Evans yn y canol. Bas yn ler, syth i Patton, sy'n camu ymlaen o'r cefn. A Brwsesi a'i droed chwith ar ergyd, ydy ddi ar. Shannon ar bediad da gan Ramsey. Patton. Press. Cottrell. Cottrell cael ei ddal. Ond y gyfle i Venables. Cael ei ryddhau gan Mendes. Chwilio mi bedwaredd Venables. Syth at Lewis. Ar bediad o didog gan y golwr. Cottrell wrth y bel i ffwr yng nghanol cae. Venables cael ei ryddhau gan Mendes efalla. Chdi bach fydd amser nag oedd o feddwl. Leslie ar gig gornel. Tuag at Pete sy'n camu fyny, tuag at Venables ar y postyn pella. Nith hwnna ddim cyfri. Mi oedd Pete yn camu ar gefn, ni ar sgwydda yr amddiffynwr. Corea yn gryfach na Hugh. Heibio i Hugh. Llawer ei help, mae Will Evans i tynnu hun yn ôl. Will Evans! Mor syml a hynna. Pedwaredd gol o'r noson i'r bala. 5 o'r tymor i Will Evans, ond y gwaith creu i gyd yn cael ei wneud lawr yr ochr dde gan Raul Corea. Gryfach a cyflymach na Chris Hugh. Mae mater awdd iddi wedyn i Will Evans. Y bala pedair, y bari dim. First hat-trick of the season and it takes you as a league top scorer. Yeah, so that's going to plan. A little bit disappointed, missed some chances tonight as you saw as well, but obviously we'll take the win. I'll take any goals I can get. Yeah, I thought the lads really approached the game really well. Their work rate and the will to press and you know go and get a good result, which they did. The work rate was really good, and that's the key to us in a week in week out season. If we don't do it, then we'll get punished. So if the lads play like that, they're going to win the majority of the games. No excuses, mate. You know yourself. No matter what level of football you play, right, we can't go out and compete the way we did. I thought they ran aggressively. I thought they ran all over us, and I think that to concede 3 goals in the same manner, not stopping crosses, far post, when you played, you know, the system we played tonight, just a cardinal sin. Feel disappointed. You know, it's not my players to be like that. They've been fantastic. We've had a decent start to the season, you know, but no excuses. Better team won, and you know, hopefully the sun will come up tomorrow.